Tariki ni sano na mumutinye no yokano mwaka no yobwechirwere mirongo hebere ne tano nomo mwancho murikereri nde no kwegena mbiyora ndonsia sole na gukwanire abaigo gukwarigani kanyora magana maya ye kyunga chinsebire chiabo no butiko literani sera sia kunde sense melimenyerero ni gare fenesa nyoboke na gusabire tuskale. Ochake kyunga chinsaibire nigenka ya Ronald Onchiri heye gotoka se chinse mochia Nyankongo ime yesa brokesheni ya iteresi bunge ya kitutu cha Chesauthi birerere magega y'abantu batamire kubasambere nyumba yabo botuko bugukira rero ekolekega nigo kyagikirigwa na bamenye benseme yo korwa sokobole ase amate yonsi kugayana hogotaiwane gati yabo ase chinjira kibonete asubaigo botuki bwa chakigwe muri kitodi bonia sanya Arobotirwa senchira yobwikirano. Haki ngwingundi alone chunu pamuchaba haki kusamba kinagenda kinone nganga konyo mkameka haki. Nekerero kia mayanda kuruase amate ya Ronald Onchiri eyogotoka ekenyoro Kenya Nkongo eyogotoka imeye sub location ya Iteresi location ya Jogo miye bunge ya kitutu cha Chesauthi. Abantu batamanyiri ni go basaganete enka yabo obutuku bugukira rero na gusamba enyumba yabo engana bono yeyire barabo kusiria enibo enyinge. Ronald Karachi omumenyo ga Nyankongo Nyankongo narabedegeka ni myaka 57 bono yigete igoro kajinga turumbuka nyise ya moya maroba kajanga sie ko mojinga kora nkairana kabutega ndi kabasambiri ngaturumbuka kaikamata ani ngari ali mojinga nyora mbiyole wale round ya gatungo turumbuka saa 3 na naturumbuke munangu ngorege tekega kanyoro mudo nganyoro borabuke to mesika kunyomba iba kamugasa sana moyo kanyanga kamugasa kurpara kamutega kitiribuka mata ali batuna ile bakoibon sa mostly bakoibon Mondays akatirimbuka kinga niko bekero monta mabera ali kwari mwakwera kurumata konte yabokeri abantu batokonya gakiba basambire nyomba gakiba basambire bakolire gaki amate ya Ronald Onchiri ni gobono basiemirengane yege kiara na kwemurungania kegima asaba gotebanga nigo yarorekanete ogutia amakweli kwa magima yabana benkeyo yani watu waikira amane tugakumiringa bono ikira ubono yani uno nkike bono montago que chayo tamo gajete nonya nako njeni bona na ribiri nyombe ya bona yete na rene bona kene ke ya tori ke tuwaiga na ndi ya kavere no ya otoka wose wambo chumpari ko nonde kwa okari ke tendo ne tingirikia ndiya toile rewe ngaunya na o serio to sabana mavira wasonte no wose gukwana ekerekyo ni gairera obwo babagenderete komenyera kubwatekana ningo babiri bagusaganwa gwetania entunda eyemo nabo igugusaria enibo yabo nabiri kinarabiri ingore iberu sana ndiri bike takabana ali gabiri karanga bana yabiri kawaida chusiga na changa chingo to chion speaker nyomba ngaburu ibintu byasi bya bintu chibunia makara twanya kumana na muntu kwase ngitima kumana uruna naga ati Nyankonga yani montai no kwira na ngutura tena tuira na niloi usi wabunire kende muno robi gasenga kuna tokaro robi ya yire taiga na kire chisa chio kumisa utokoikere bintu binado bitware usenga ki abono na bono bakumva be abiri ngasiyanko Kichoboigo mokonyi bumugambi bwe sub location ya Iteresi Crisantus Mosioma nigo ainekia egekorikeiga asate bani go bono abanyanyimbo bachakiro botuki Samalita ngoro ku Crisantus Mosioma ndo assistant chief wa Iteresi sub location na acting chief wa Jogo location emambia lero nanyala konyola report kuwa so motureti wanebwe kenyoro kya Nyankongo na enyomba yomunya kenyoro yomo aselita Ronald Onchiri janya alete gusambwa abantu batamanyekanyeti
report na nyena na gochi OCS Nyanchwa Police Station na tuma bobisa bae ba process ye scene igo amangana wala sama opa ya serikali nali usababa nyakinyironga baba batoereru nonye babwato bokagero gochi asonde bachiko imoki kitambo kira sama okabo batika mangana ya serikali akorobotuki elinde koyo konyorekana nga na koleta mangana ya aimukelewe kitambo kirekenene Rigase kinyorukia Nyankongo yugotoka sublocation ya Iteresi meye bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii Eliana Igongorokwa Dipon Asanya Bemuno mulikito Dipon Asanya hasoro botiro Koboli nigo kwa bekirwe gochia somunya kirogo bwekiumbe kiligetene tobacholi nechimbibe IBC elasta setakone Wesoke na gukwanirengana nabuna na sekichipa biometric osichi machine Kiabo bisa ba IBC hau bagendete kuri kiaba kichukura chitari gukora emirimo aniga haya kwana hau mwana siasa swanya Victor Geto yo hotarira bana boda boda begodi yagesima sechinge kecho hau merana nabo bisabo bagotumia kisimi chokoboko sokubalikia ba kichukura watikana naya nigo swanya boigo hamo chiria serikali nene asogotabe ko murubiro Wokwene kibuno musae hoyo bwatire kebande nkonyorare sechinga kichibonerete Mori kitofati kati kisemba norgotirwa senchira yobwikirano Omwana siasa oyo korwase kaunti ya Nyamira omowakiri Swanya Victor Ogeto nigo amochiria serikali enene ase ugutabwatuka ebibande ochase abasahe ebyo birabakonye ase okubwata chikura ase obwango Intumbire yaiga ntegetu address at the national level Tindo chingange kora IBC ego chaka mass registration lakini mbabwati mass production of IDs. Tangu last year IDs shabana baitu ba registre mbarachi nyora pakabon. Ngaki barachi ko register muna voters na IDs mbabwati. Koza tukomanya buna serikali yeye yerangere yero ngie planet. Okwana korwa gesima imeye wodi ya gesima ebunge ya Kitutu Masaba chingaki chegikaro amona bana boda boda igoro yokubasegeta obuya bwokurikiwa punaba kichikura nigoboigo akwanire emechando eyo abwo bakurikia abantu chikura ejo bagendrete gwetera is in the private phone is in the biometric which is official. These are things that are gazetted. So issue kama hiyo tungependa the chairman of IPC watueleze what exactly are they up to? What exactly are they up to? So I think it's a very important issue that must be addressed, and we ask the chairman to take immediate action to tell the Kenyans whether these biometrics are they working or they are not. Because if it's about connectivity, how can a phone be connected here and the actual biometric equipment, it's not working. It does not make sense at all. Aiga nigo munyakirogo oboda boda Dominic Babu atebabuna nigo barachikubakwanira abana boda boda bonsi imeye kaunti ya Nyamira eryo kweneke buna kera oyomo inkubwatare kura na umanyire obuyabu waka ekura Such na considerate abantu 10,000 across the county the border riders almost 4,500 and something border riders babwati chikura, and that is the mwa bamura bakwenda gukora mobilize abantu baitu babwate chikura omweri oye nigo Swanya oyuboigo ororekanire wesokia na kurija obugavana bwa Nyamira nigo aira chinga kecho na gukwanira oburai bwa Nyamira ase atebabuna nigo engaki yaikire amaunchorerio abwenerete ingaki okoewa more than 75 billion toro kieno ni stadium ya Rosi toro kino cho bisinchiyo amaliogo tayo ingaki ugu explain engakieye abantu baminto particularly bidana bono kabe macho twara chikadi yechi ekero mwako gocha 2027 mogoja corona kimotumia chikadi yechi gosengaki moroje nonye ninche boliye genteke mokondire muzo moroje ndaisha
Yinkoripotera Getembe koroiga gisima yegotoka imeye bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Fatigad Gisemba Yamuno mulikito Fatigad Gisemba ha sorobotiro. Samo yabamenyi hau barase bikunde kurwa magombo hime ya Kitutu Masaba kaunti Nyamira. Igo litukulia lero basirwa nechiema. Chitinga mone chibesa hobokonyi bobotoku no muwimenere puwe kaunti yo muske Cherusha mumanye. Kukwana chingeke cho Cherusha nigo alireira yogo chikubwaterane serikali ya Kenya Kwanza. Eligwekirani hegati ya magendro chingake chiga arabisi. Molikito Daniel Ntiri norobotirwa senchira yogwekirano. Gukwano mugasorero hasi gikaro kiaretamo ibikundi biga kurwa chinsemo ao ime ya Kitutu Masaba mwega okoreka siskuru yabomura ya Nyambaria ime ya Magombo Cherusha nigalireira yogucha gokoromokia na kubucha emerobulyo engabuneye okonya hasi gosirio butaka lakini nara kwa banisikonde ngochikonyara nari ngukwana manganai igoma wande limbera serikali kelikera roronete munabona tokule mate natebete ngangocha nani maumera elinde none tibiteti na mangana mokontebia acho ese metandao gingoru tagotiali na batabinga igona lenge sabantu bane okogani kwa bantu bane bakuru kuba magombe kwot inkolinge national school etu bwataye mayo hall eraige kwa gachu ya gachu for a long time tosorore serikali etokolere ehole igoko anda kukwana goikambero manya kukwana manganai chinga kecho boigo nigo haburi bamenyi kobeka abarai abisi balia babwata maganyo y'abananchi n'amagendero Natalia barai baringete kogotia chinda cyaba banyene akira to kugenda 2027 inurigere ryemere motu abakoreire ebintu binde byose bibekando origere ryo monto peke ya asense mwende okobolia nigo kwabe kwasaba ibolie kolenda abana babo chinga kichiga chimutimuko werusa ili kolenda chimbwa cyabo na gusiria chinyomo chamapema usarwa ku mwana muiseke na kubatanga kurwasa butumiki wa maliogo yogotindia. Nataka niongee na wale watu ambao wanafanya mchezo, hasa wanafanya mchezo na wasichana wadogo. Asomo yiga ebikundi ao nigo byabwatokerwa chiema nebikundi binde byaboboraka byabwatokerwa chitinga kobakonya kwegendereria nebikundi binde byego chibese kobakonya kwegendereria sobonchoreria unatinga yini igonda tabanga today iga ase Magombe ward abanyina basirate widows Nkuribotere gataseni kya Gatembe korega Magombo ime Kitutu Masaba se kaunti ya Nyamira literane ngoro kwa Daniel Ntiri Yamuno mulikito Daniel Ntiri ha sorobotiro kuboligwa nigo kwa boliwe go chia saba Kitutu wa Nyamira go chamo anene chinga kichoga chora barai haya niga kwanire no mugimenere puwe kaunti yo omuske Cherusha mumanye asaterubuna ukubagekana kwa Bagetutu Igo kwa gere batanya gochorwa sekerugo kyobo governor go sobo senator bwa Nyamira asate bire chinga kichekiro mugetutu ako chamo asogochora ekerugo kyobo governor ensemo yende nigo muske Cherusha akwaneregoro yegetange kiereri asate babuya boli kirachi koleta asomo Nyamira boli kitsofatika digisemba norbotirwa senchira yobikira Siasa chobugabana bwa Nyamira kurase enyumba yo mugetutu nigo chaenekiwa asomuske Cherusha mumanyi atebire buna asekero gekyo nigo engakiya ikire omugetutu abwenede uchamo na gutariramo asokorya oburai itwaje kanyara sisi devolution itwaje kanyara mugabana na ndiro daiga igo tutianere na kentonke yeto kanyara wotese itabo getutu lakini tagetemba kwanere kwani barote ngai tutora baliri miaka yonsi ntogo ikamwakonde tungainie igo kana kwanire ne corona na kwanire abantu baminta manyinga se kusaraguga na batuko tokoreka na turaba moga
aiga boigo niga bwatoka obosemia uchase abana inchi buna ekero kyobochorio bonene boraike nere buya omurai oyora chikochorwa kera oyomo achorwe kubwatikana nemiremo eriabeire gagwikirania ase boigo aira chinga kiechi na wiyakera ekoko ase kerogo kyobugavana kakitimontiga na asabire inumonsabire tosuke na inwe na mimi siku moja torogo sentorete ng'ani koja seitoga aide mwana bakoreire igoko bayereira mose kwanja tumuvugotia inyole keroge kyobugaga na bwanya mira. I want to assure you ndio mtakuja kujua nga women can work and they can work better. Chingaki echecho nigo omoske rusha momanyi akwana ajaiga igoro yegetange kiereri ekyo kebwenderete gweta imeye county ya Nyamira egetange kiereri muna moko ngona gokwana kera rituko kerikera kibo ikabatoe ekara twagekwanire nandi batwakikishaire ngero lakini goikatonya gokerigera ringa alisimwata agatengo kebeka more tango torore kebeke gazette notice toisaneke lakini asati now twagekwanire muntogora naite nona ari goikonya ari bandi bakorigera rigotise gotokoria maisi bakabantu bakumi mukungu yo gotoitari erinde bintu biri bibekwa igogatanga kerige gotaninde no bomaene nonya nerito kariito goikarirwa igarigiria ika Mombasa tinyanya teito tingeni teito echaya ito igotiragenda ari narito ranyore chiko ba quality akara chiko ba exported. Inko reporter getembe koraiga se skuru ya secondary ya Bamura ya Nyambaria yegotoka imeye wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira Njefa Atigad Gesemba. Omurai omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralio eliokolenta amoncherio ya magenderero asama tukabusio nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omuske Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwaniriria bwekerugo ky'oburai bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi.
Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchi asibali bonsi baraganye kwigera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ububundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko reports ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esa ndagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachago tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi migutras chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyugwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima bumakiaya. Karibu na inde homonchumo ligerelia mokonyi bomurai benso muske Professor Kithure Kindiki nigenda karibu na rogongo rwa Mount Kenya nigo rachiko musiro murai benso muske William Ruto aso kwane kibuna nachiko irobora ya Sentunda ya kabire ukwana se bunge ya Mara he county ya Tharaka Nithi chinga kijege karona bamenyi bekinseme cyo Kindiki niga igerere merobeli ya serikali yegendete wekiranirwa hasubega mochira baraibo kwa mereli ya serikali asa watauna mbabwati achende nde yonsi ya magendro guchia sawana inchi. Once we have done the survey, we have done the evaluation, because there are not many people affected and it's not a lot of land, small things. We give the contractor early access to anze kujenga daraja. Otherwise, I am ready from yesterday. Niko tayari. I am ready from yesterday. We are ready to do the bridge, and it's going to be the second largest and longest bridge in the Republic of Kenya. The access roads to reduce slope will get another kilometer this side, kilometer that side, and the main structure almost a kilometer, almost 3 kilometers of suspended bridge right from Marima all the way to Midero. We have no option next year. Hatuna option next year. We must re-elect President William Ruto. Yes. We have no option. Yes. Sai ninapimia kwa sababu sasa unajua hii kiti ni ya kupimia. Ya deputy lazima upimie. Wezi. I will retire when I choose to. Yes. Na hii mambo ni ya Mungu, sio yao. I want
one time. My friend, hii ni mambo ya Mungu. Yes, bado tuko town, tuko hii area my friend. Ngojeni, iko by election inakuja Olkalau, Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you, mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume. Na hiyo kifua yake anajipiga. Tutamnyorosha mbaya sana. Baya. Hapo ndio hapo ndio heshima itapatikana. Niambie rais 2 term. Ni 2 terms, 2 term. Ni 2 terms, 2 term. Umurai kurwa sensemo yewodia masige West Ambrose Omache oragire gitambukiro kyo kinia hebiegwa ukwana chinga kiara ekiminano kienkoyo nigo macha tebiruna wika kirumura yeso kiegosira basaye wetira asebiegwa niga mentira na kote ono kubwate siabasaye asoko kinebegwa niga ereganga arachi kwane kibuna kubekaro muki asoko basira abasaye omo ligitogiri patikope orogotirwa senchira yobwikirano ase omurubiri bugusira abasaye bwekombe kya Omache Cup ime ya Bobasi constituency nigo urwaneria bwekero kyo obo ward rep umanyekanite buna Omache Ambrose atabire buna nachikunyara kabaga usira kwa abasabo Ambrose Omache na abwate amaya amange asa abantu bamasige ward wochakira ase abasaye manyete mangana munarenge masige West ya mumbanyete muzaria ntu abwate nona barayi baitu bari gutura bari gura mapaka basikari bakara mapaka bagambi ntu tokarura ngatiri bagali giya no ko chaga igeze ke wanda tokonya ne birengera gaki ntu ay konya ne tibirengera liebi obo sari bito mbere ne tinze Bwana zengenjo tedira no chimari ko genda lakini nturi ko baire ko ramasa bomubwati abasaba bomubwate abandi bagonya ko muri ngaki ngabona banza beire ngana inu babosabire mwanje tamazabayo nande bona abantu baito tikatotebega ekere tu aroriro borabo nande tiakwera nege zuntene bose bamagaki mbarenge bako genda mutu ezo borabo bore mwanje to kwenda zo borabo bore nande bona abantu baito bekanisa one nari bekanisa olema one nari okora amasabo mbarenge bakoranza beranga gaki aito okora namaya mbarenga obasabire abarayi ao kobwaterana nere gokinia Masige West ezingencho tobwate twarorire borabo abantu baito bari mugosaba mwasaba gochyo borabo gesibore umupira otwachagete kare ntumenyete twarore nande kiganga yeto yarenge yowe kora ki abantu baito borabo ekekora ntu ategeto ubosari boke ngakimbo kerebu akeire nande bona tobosaba abantu bari bande bare maiga batoro kida bara tukende kira ogekera tokonye elinde ne mutule turuga gatogenda uchigo Linet Wochere kurwase ABC yo kurwania obokurumi meya county ya Kisii nigatebire buna abasaye mbatagete ko nyako bakwerwa sese yo kurwania obokurumi kugenda mochore abagambi batabwati obokurumi ekiagera chief egento giato chandire ensete ya Kenya n'obokurumi toligie njira yo okora obokurumi Kenya yere ensere ntenengu Chief Rashid nayo okoboko murubiri oyo iga ase kobasaba abarayibande gukora bo ase nsemo yo gukinia ase gushikora taburayi boroborekeranu kuna vijana wakiweko mahali wanafanya vitu na wanaelekezwa vizuri tunapata inchi ambayo kuna mwelekeo ngoribo deregatembe kurwa sensemo ya Chenge imere ya Bobasi constituency amalita na Gilbert Kobi
gwikira gabumancho murigereria nongo ikiro mwelio wa mangana mayaye kionga chinsebere chabona butko kulende chikoraga chinsenye ningira nankumanya senchira yo gwikira kulenda sege keke kekere mutwe ningira ne hasingambo ya getembe anena setura chokwanira mangana aregete abasaye nabigo murubiri otuko kadi nago sabire toskale heliterane seras nyakundi asense moyo manyererio ni galenge fenesa kila nafsi na ita ogukwa kwarariwe kwa engineer David Angwenyi Gichana oicho ichane kuraria ogukwa gwa engineer David Angwenyi Gichana no mwana onyegusira Charles Gichana Angwenyi na Zina Nyanchama abandinga mona Agnes Kemto Agnes Mura ajoisige Sale na sisi ya busubore mwana ohalbata ratemo na nyegusira Isabera Kerubo nomugaka umurin mura ise zoela nyegusira nana ela mumra umwabo Naomi Deborah Ven Wilfred Theodora Josephine Alice Joyce Betty Azinath Nancy Paul Irene Robert Kenneth Pamela Anthony Tom George Javed Evans nyegusira Oga Nyaboke Zachary Tufosa Dixon nyegusira Ronald Edith Jacqueline nyegusira Joy Edina Grace Angwenyi Monari Sunday Roema Robert na Abraham munomwigwa Abuombonyo Omboli nyagusira Onsongo Nyambare Musinya Nyakundi Mukaya Nyanchama Angwenyi Yerusha Mura nyagusira Bwali Bosire Ongwangi Umbori Bosire Mother nyagusira Onare Atandi Honorable Paul Ongera Uchwangi nyagusira Oyengo Mukeira Karen na Murangi Samson Enoch Shem Aruben Naftal Mary Batsheba Gladys Maxwell Robert Eunice Yukabeth nyagusira Ochoga Peterson Siro Atandi Nyakundi Jemima Lea Mikuro Dixon Nyameta nyagusira Joseph Jason Mosomi Alice Komboka Nyakiralio Robert Machogu na bande abange mbamu abo baliaba kurukwa Nyanga babo Mungale babo Rina babo Minge babo Maruko Nyachae retired Grace Kodek Edward Jev Yumaikina Joe Wall Karen Yunuke Joan Angela Innocent Colonel Alfred Monari Nora Mother Benina Jared Ogake Rabera na bande abange nsemo ya Wycliffe Ongata Humphrey Nyarangi Wycliffe Nyanchoka Judith Kemto Professor Mbaka Kaburi Unyambu Dr. Moses Dr. Marasha Grace Maureen Nabande Isomoke Axel Jacob Salma Agnes Averin Dr. Brenda Lian Charles Dr. Raurit Raura Alisa Lavi Dr. Nyatichi Unyambu Junior Rogito Brandon Byron Abevan Watson Kerubo Julie Kemto Maina Charles Gichana Omoke Usomaikino Omoke Dr. Kabarak Porin Jerusha John Rentani Roni Deub Bonk Sharanta Nabande Abange Usangirilia ni yokura bichirikisano na ibere umutiyokane 2026 asenka yaye mwamunalia Rioma obere norusu enkendu ya KTRH Al-Amis tariki kenda umutiyokane 2026 asaberuna kwendi wa Ijumaa tariki 10 umutiyokane 2026 asenka yaye gotoka Nyamarani igetioko entangani mwamunari North Location Sensi Ward Kisii County kurwa chi studio cha Gatembe Television Gatembe FM ni watumira ngora na magombo Nyasaye abalemi chinga kicho kendu obanene kila nafsi
na ita ogukwa kwaraliwe kwa Martin Andro tochende kuralia ogukwa kwa Martin Andro nomugaka Rebecca Bonareri Ise Joseph Ondugo nyagusira Aisai Nyakundi Everin Nyamisa Enrique Bati Teresa Bonuke nyagusira Rael Buyaki Masiacho Pastor Thomas Nyabuto Rosana Mako Nyambeki Miruka Nyamburi nyagusira Bibi Mother Mugiti Ngina Rome Maina Mukomba Ongasi Mukomba Oroti Mukomba Robin Chacha Pamela Moi Nyamisa Mutongori Kababa Ruth Esther Edna Nyamisa Sister Makopio Getembe TV Nsukuru ya Dennis Omwando Edna Nyaboke Delphine Bonareri Innocent Simbe Divina Kimuma Geoffrey Ongora Lawrence Martin Fade Mura Derek Ondugu Brighton Musa Stephen Mugaka Deiden Okachi Blessings Kerubo Elvina Osebe Regan Matida Emmanuel Mayore Michera Crinton Duncan Brecious Kemoma Valeria Bonareri Fade Mura Bright Monchari Wilfrida Kemto Azair Jr. Nigo atigre abachokorolia abange usangirelia nkobe chiraliki isano na isato mutinyukane umwaka wa 2026 Jumatano nigo awararusiwe enkendu ya Bosongo Vinro Alhamis taliki kianda umutinyukane umwaka wa 2026 asabiruwe na kwenigwa Ijumaa chitaliki 10 umutinyukane umwaka wa 2026 asenka yaye egotoka Mungende Village Bogita Riana Ward Bonchari ime county ya Kisii kurwa studio Getembe Television Getembe Fama tuatumira ngora na magombo Nyasaye abagatena kubalemia chinga kechi choba kendu wanene kuishi na milele kila nafsi na ita ogukwa kwaraliwe kwa Victor Mainga Moire toichande kuralia ogukwa kwa Victor Mainga Moire no mwana o Jared Nyagaka Moire na Karen Moige niyo mwabo Merizedek Moire Matilda Kemto na Rosemary Bosubori mbamwabo Nathan Nyagaka Amazing Nyakwara Sylvia Morin abakuru kwa Nyagaka William John Egati Yabande nigo ale omwana omumuro mwabo Bernard Nyakwara Tom Peter Onyinkwa Kennedy Okumu Robert Ongeri Nyakundi Breakdown Ongeri Micheka Igati Yabande abangina moke ngamona Mary Nyagaka Rachel Pamela Mondesta Melen Igati Yabande niwale omuchukuru nyagusira Lawrence Nyagaka Joseph Onyinkwa Okumu Manyisa Crescentes Okumu Francis Ondieki Teresia Micheka Omwando Manyisa Onsongo Manyisa Magoma Nyainya Nyagusira Nyainya Bundi kurwa Kenya bao Peter Okumu Nyagusira Peter Matara Patrick Nyagaka Christopher Makori Nyagusira Charles Ongeri Nyagusira John Momanyi Nyagusira Bisinga Matara Igati Yabande Ngina Rome Tyler Caleb na Verma Nyagaka Moberoye nigura rusiwe nkendu ya Kisii Teaching and Rivaro Hospital Alhamis chitariki kianda umutinyukano mwaka yo 2026 asabiruwe na kwenigwa Ijumaa chitariki 10 umutinyukane umwaka yo 2026 ensemo ya Getembe Buchura sublocation Kiamwasi location ime ya county ya Kisii ukunuko kwa tuaralirie wa Victor Mainga Moire kurwa studio cha Getembe Television na Getembe Fama yotatumira ngorana magombo Nyasaye abaremi chiga kechi chobokendu obanene kuishi na Bwana Enoka Elia wako mbinguni kila nafsi na ita inka ya Muumurwa Bamutembe Village family ya Muumurwa Bamutembe Village nigoba kubarilia kwa umwalimu Joseph Mukaya Ogeto no mwana unyagusira gusuba bali nyagusira Sotere Ogeto na Anna Mukeira mumra umwabo Rusia Mwango nyagusira Agnes Masese na Sebastian Nyakawa no mogaka Urikista Nyaboke na nyagusira Salome Kerubo Ise Charles Makori Athanas Momanyi
Lawrence Mugusi, Vestas Obongo, Alfred Nyabicha, Patrick Umbaye, Lilian Bironga, Betronira Nyomenda, Charity Nancy, Lydia Kimuma, Crovas Onturi, Rispa Ugake, Clive Obongo, Lena Kirubo na Cleva Ugeto, Isabiara Ann, David, Lilian Olive na Nyagusira Bius, Mbamwabo Edward Momanyi, Benjamin Ayoti, Nyaemo, Nyagusira Christopher Momanyi, Mathias Makori, Tamuge na Mochere, Nkolera ya Mekubo, Kamau, Oburi, Ongoto, Nyamira Momanyi, Odoyo, Nyagusira Nyarecha, Vichage, Kaburi, Mangera na Asosi. Abakoyoye Ngamona Matoke, Briska, Ongeri, Konsilata, Nyagusira Masese na Aroni. Nsemo ya Migosi, Nyagusira Orenge na Nyatangi. Abaisomoke Ngamona Nyagusira Nyakundi, Ubuocha, Uturi, Nyangwara na Oiseni. Isomoke Thomas Masese, Rafael Mosota, Eric Momanyi kurwa USA, Andrea Makori, David Nyakawa na Bande Abange. Nsukuria Abat Ogecha, Samantha, Father Wenslaus Nyakundi Obraziri na Bande Abange. Abachukurulia Ngamona Chris Brand Kamau na Bande Abange. Mubere nurusiwe enkendu ya Christamarian Hospital zaliki kianda umutinyo kane umwako yo 2026 asabiru na kwenigwa Ijumaa zaliki ikomi umutinyo kane umwako yo 2026 esenka ya ye Mutembe Village Kemera location Manga Nyamira County kura chi studio cha Gatembe Television na Gatembe FM utatumire ngora na magombo Nyasaye abalemie utakuwa upande gani. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwige dibali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwige dibali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwige dibali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwige dibali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kocha sabali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kiro mwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natatebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkanyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi ni gutrasi kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyuwenyo lero bumanyi ubumurago konye asubagima bumakiaya gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya uwanje Gatembe Television Network
wetera Zuku Satellite channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miyensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Mwamogusi. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale obwensi aseli golide nsekegima mbamwate nsema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabo ngo nando bwikirano wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabukubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabukubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucangina sore tutalere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku rukinsemo cya Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor ilyo tunyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku Kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kya Mwamogusi. Kila nafsi na ogukwa kwarariwe kwa Engineer David Angwenyi Gichana oicho ichane kuraria ogukwa gwa Engineer David Angwenyi Gichana no mwana onyegusira Charles Gichana Angwenyi na Azina Nyanchama abandinga mona Agnes Kemto Agnes Mura ajoisige sale na Sisiri Abusubore mwana ohalbatara temo na nyegusira Isabera Kerubo nomugaka Umurin Mura Ise Zoela nyegusira Nana Mumra Umwabo Naomi Deborah Ven Wilfred Theodora Josephine Alice Joyce Betty Azinav Nancy Paul Irene Robert Kenneth Pamela Anthony Tom George Javed Evans Nyagusira Oga Nyaboke Zachary Tufosa Dixon Nyagusira Ronald Edith Jacqueline Nyagusira Joina Edina Grace Angwenyi Monari Sunday Rohema Robert na Abraham Munomwiwa Abuombonyo Omboli Nyagusira Onsongo Nyambare
Nyale, Musinya, Nyakundi, Mukaya, Nyanchama, Angwenyi, Jerusha Mura, Nyagusira Bwali, Bosire Ongwangi, Umbori, Bosire, Madha, Nyagusira Onare, Atandi, Honorable Paul Ongera, Uchwangi, Nyagusira Oyengo, Mukeira, Karen, Namurangi, Samson, Enoch, Shem, Aruben, Naftal, Mary, Batsheba, Gladys, Maxwell, Robert, Eunice, Yukabeth, Nyagusira Ochoga, Peterson, Siro, Atandi, Nyakundi, Jemima, Lea, Mikuro, Dixon, Nyameta, Nyagusira Joseph, Jason Mosomi, Alice Komboka, Nyakiralio, Robert Machogu, Nabande Abange. Mbamu abo baliaba kurukwa Nyanga, babo Mungale, babo Rina, babo Minge, babo Maruko, Nyachae, Retired, Grace, Kodek, Eduarda, Jev, Yumaikina Joe Wall, Karen, Yunuke, Joan, Angela, Innocent, Colonel, Alfred, Monari, Nora, Mother, Benina, Jared, Ogake, Rabera, Nabande Abange. Nsemo ya Wycliffe Ongata, Humphrey Nyarangi, Wycliffe Nyanchoka, Judith Kemto, Professor Nyambaka Kaburi, Unyambu, Dr. Moses, Dr. Marasha, Grace, Maureen, Nabande. Isamoke, Axel, Jacob, Salma, Agnes, Averin, Dr. Brenda, Lian, Charles, Dr. Raurit, Raura, Alisa, Lavi, Dr. Nyatichi, Unyambu, Junior, Rogito, Brandon, Brian, Byron, Abevan, Watson, Kerbo, Julie, Kemto, Maina, Charles, Gichana, Omoke, Usoma Ikono Omoke, Dr. Kabarak, Purin, Jerusha, John, Rentani, Roni, Deub, Bonk, Sharanta, Nabande Abange. Usangirilia ni ukura bichilikisano na ibere umutinyukane 2026 asenka yaye mwamunalia Rioma. Obere norusu enkendu ya KTRH Al-Amis tariki kenda umutinyukane 2026 asaberuna kweni wa Ijumaa tariki 10 umutinyukane 2026 asenka yaye gotoka Nyamarani igetioko entangani mwamunari North Location Sensi Ward Kisii County. Kurwa chi studio cha Gatembe Television na Gatembe FM yotoa tumira ngora na magombo Nyasaye abalemi chinga kichobo kendu obanene. Kila nafsi na ita ogukwa kwaraliwe kwa Martin Andro tochende kuralia ogukwa kwa Martin Andro nomugaka Rebecca Bonareri Isa Joseph Ondugo Nyagusira Aisai Nyakundi Everin Nyamisa Enrique Bati Teresa Bonuke Nyagusira Rael Buyaki Masiacho Pastor Thomas Nyabuto Rosana Mako Nyambeki Miruka Nyamburi Nyagusira Baby Mother Mugiti Ngina Rume Maina Mukomba Ongasi Mukomba Oroti Mukomba Robin Chacha Pamela Moi Nyamisa Mutongori Kababa Ruth Esther Edna Nyamisa Sister Makopio Gatembe TV Nsukuria Dennis Omwando Edna Nyaboke Delphine Bonareri Innocent Simbe Divina Kimuma Geoffrey Ongora Lawrence Martin Fade Mura Derek Ondugu Brighton Musa Stephen Mugaka Deiden Okachi Blessings Kerubo Elvina Osebe Regan Matida Emmanuel Mayore Michera Crinton Duncan Brecious Kemoma Valeria Bonareri Fade Mura Bright Monchari Wilfrida Kemto Azair Jr. Nigo atigre aba chokorolia abange usangirilia nkobe chiriki isano na isato mutinyukane umwaka wa 2026 Jumatano nigo awara rusiwe enkendu ya Bosongo Vinro Om Alhamis tariki kenda umutinyukane umwaka wa 2026 asaberuina kweni wa Ijumaa tariki 10 umutinyukane umwaka wa 2026 asenka yaye egotoka Mungende Village Bogita Riana Ward Bonchari ime county ya Kisii kurwa studio chega Gatembe Television na Gatembe FM tuatumira ngora na magombo Nyasaye abagate na kubalemia chinga kichi chobo kendu obanene kuishi na omilele kila nafsi
na itaonye gukwa kwararigwe gwa Victor Mainga Moire twichande kuraria gukwa gwa Victor Mainga Moire no mwana o Jared Nyagaka Moire na Karen Moige niyo mwabo Merizedek Moire, Matilda Kemto na Rosemary Busubori mba mwabo Nathan Nyagaka, Amazing Nyakwara, Sylvia Morin abakuru kwa Nyagaka, William John Egati Yabande nigwa ale umwana omumuro mwabo Bernard Nyakwara, Tom Peter Onyinkwa, Kennedy Okumu, Robert Ongeri, Nyakundi Breakdown Ongeri Micheka Egati Yabande abangina moke ngamona Mary Nyagaka, Rachel Pamela Mondesta Melen Egati Yabande nigwale omuchukuru Nyagusira Lawrence Nyagaka, Joseph Onyinkwa Okumu Manyisa, Crisantes Okumu, Francis Ondieki, Teresia Micheka, Omwando Manyisa, Onsongo Manyisa, Magoma Nyainya Nyagusira Nyainya Bundi Kurwa Kenya bao, Peter Okumu Nyagusira Peter Matara, Patrick Nyagaka, Christopher Makori Nyagusira, Charles Ongeri Nyagusira, John Momanyi Nyagusira, Bisinga Matara Egati Yabande ngina Rome Tyler Caleb na Verma Nyagaka moberoye nigura harusiwe nkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital ala amis chitariki kianda omutinyukano mwaka yo 2026 asabirwe na kweni wa Ijumaa chitariki 10 mutinyukane omwaka yo 2026 ensemo ya Getembe Buchura sublocation kia mwasi location ime ya county ya Kisii ukunuko kwa tuaralirie wa Victor Mainga Moire kurwa chi studio cha Getembe Television na Getembe FM yotatumira ngorana magombo Nyasaye abaremi chiga kechi chobokendu obanene na Bwana kule Enoka Elia wako mbinguni kila nafsi na itaonye inka ya Muumurwa ba Mutembe Village family ya Muumurwa ba Mutembe Village nigoba kubarilia kwa umwalimu Joseph Mukaya Ogeto no mwana onyagusira gusubwa bali nyagusira Sotere Ogeto na Anna Mukeira mumra omwabo Rusia Mwango nyagusira Agnes Masese na Sebastian Nyakawa no mogaka Urikista Nyaboke na nyagusira Salome Kerubo Ise Charles Makori Athanas Momanyi Lawrence Mogusi, Vestaza Obongo, Alfred Nyabicha, Patrick Umbaye, Liliana Bironga, Betronira Nyomenda, Charity Nancy, Lydia Kimuma, Kruvas Onturi, Rispa Ugake, Clive Obongo, Lena Kirubo na Cleva Ugeto, Isebiara Ann, David, Lilian Olive na Nyagusira Biusa. Mbamwabo Edward Momanyi, Benjamin Ayoti, Nyaemo, Nyagusira Christopher Momanyi, Mathias Makori, Tamuge na Mochere. Nkolera ya Mekubo, Kamau, Oburi, Ongoto, Nyamira, Momanyi, Odoyo, Nyagusira, Nyarecha, Vichage, Kaburi, Mangera na Asosi. Abakoyoye ngamona Matoke, Briska, Ongeri, Konsilata, Nyagusira Masese na Aroni. Nsemo ya Migosi, Nyagusira Orenge na Nyatangi. Abaisomoke ngamona Nyagusira Nyakundi, Obuocha, Uturi, Nengwara na Oiseni. Isamoke Thomas Masese, Rafael Mosota, Eric Momanyi kurwa USA, Andrea Makori, David Nyakawa na Bande Abange. Nsukuru ya Abat Ogecha, Samantha, Father Wenslaus Nyakundi Obraziri na Bande Abange. Abachukurulia ngamona Chris Brand Kamau na Bande Abange. Mubere nurusiwe enkendu ya Christamarian Hospital zaliki kianda omutinyo kane umwako yo 2026 asabiruna kwenigwa Ijumaa zaliki 10 omutinyo kane umwako yo 2026 esenka ya ye Mutembe Village Kemera location Manga Nyamira County kurwa chi studio cha Getembe Television na Getembe FM utatumire ngora na magombo Nyasaye abalemie utakuwa upande gani
Karibu nainde homwanchomo ligereria una wateye ke kiarenge mutwe koirana naringe anene nabaraye habu turachukwanira mangana naringe tabasai abayigo muroberio otuko kadi asenge njuye biro yangenda yemo aye mwasibale libatwere barabumbarabe nekerenga kyabe kanene aiga eme ye studio nkirekikiga karibu sana. Yuko na Guru Mwemi Kelvin Guru alipogetenga ward South Mugrango county yetu ya Kisii Gaiga Njende ambassador ya Tuko Card initiative as a constituency yetu ya South Mugrango anena na Gusii ya Itingima igo ekirenge kenene no ko basemenga basoke abale batarabwate kura babwate kura ikina kie kirenge kenene ya Tuko Card kubwata chikura elini tuchiko chora bara baitaba ya ankyo. Asante sana. Yes. Thank you so much. Samuleta just for Gwaru. Just for Gwaru Kura se Past Church Ward Ubasi in Kisii County. Just for know your more would you go to Koliki Kirokyo MCA. Ubasi se Past Church 8. Yeah, okay. Nainchen Koroku Rebecca Nyachibosire, aspiring woman rep Kisii County, Njena ambassador maneno Tuko Card. Wana unatoka Tuko Card. Vijana viazi bibwa tichiku. Sana. Minto mwanyagatinge bali moturigiriti marawo yabono na bakoni biamori mari tanguro kwa musige Kongo Songo spell MC nyakwe wodi autraiga activity ya gatembe tukona mangana ayuts na Tuko Card tutete ku make sure nga abasaye bonsi babwatire kura. Okay. Bantu bonsi bagusi echingongo inye chiense wakwania werire bia samulia dan grupo musimiwo oganyereire nyate ward fora nyanga ekonge twachire sensitize abasae wote chikura sobonge ndio burai nebo kubia. Asante sana interview. Okay. Asante sana Cyrus. Samulia dan grupo musimiwo Josephat Sungura Kitutu Central Ward Ngulewe Kiroko MCA kama 2027. Tukapa shughuli ya Tuko Card kalengia mne asigusie ngibaya Kisii and Nyamira kusindua Tuko Card mwana mndira wata wane ambassador kamari geteki kama jamii kwa Girango gari kusindua Tuko Card, so tuko pamoja as a elevated plan. Okay, karibu sana. Yes, tuenda ya masemo nyatichinga sasore nakyo murobiri yigo gendrete umurobiri yombiyo gendrete ekyagera so far irokagaiga Kisii County, especially Kitutu Church South constituency wikamuisonda bantu baregister na bange muno evijana bana ndike motivate vijana bigenda kunya gukora ibintu bunya kwenda mashinani gote vijana binde byaro baro bakanda bange babwatire ekura. Lakini tuise kuligereri homubaro wa IBC ikokorekana buna ba sai bange baresoki asoboroberi abo sai bange baisoki na bande bagende wesoki na ende buna chi ambassador togende ko ba encourage no njasi andonsi sinko genda bane kanisa ne bamekutana ndio onsi ningera toko te vijana make sure wamekuwa kadi because it is through this kukua kadi we can end extrajudicial killings. Through this Tuko Card, we can end corruption and nepotism bintu bindi. Wano tukikuwa kadi na lito bring change in our community. Yes. Kia nandroje bintu bina vile bintu mbili bina. Isimsi ke warung jasore. The process are we achieving anything? Be mono Mr. Silas. Yes. So far as a ward ya nona tare mono things are not bad. Ara temere wote bitu bilibia ne seba kubata chikura. Yes. To temere go sensitize aba youths, even the old people. Ba sokra sobonge. Karongo takare geto ngotemana na nyako ni kare chabantaba ba at least ba bwata chikadi. So far na beg even the posters chyo advertise chyo sigetaba vijana vekosaba ntobe community ane ba chyo koraki ba chyo bwata chikura. So far na narolire most people are turning up well and to some exercise can get moto buye na botoko nyato kwenda bia. But one challenge I'm getting on to bari baito bari bachi to kwata chikura isiko. Those kids yogo chago go transfer votes
ipatara tuletera as those local areas usibi tu ibitebike ipata to ende center chiri cha IPC. That's a challenge. Ono buone gari umuntu achari gusinkuru nyagesa kaga ne baka itumba igoro na no monte akoranga ne gento kyabuza kuchokora na beko be challenge. So abantu bande babe reluctant barasoka kuchikubwata bari bakuchange na butoro chinga babwata changamoto mono kubatara nda iskali bachiko change na ko request IPC. Yes. At least to make kit kerino ekemo yetana na chi boarding center chito at least banyora those services more especially wale bako chiko change. Like for the new registration things are going on well. Okay. Yeah, nashukuru. Yes, mami ngija sole. Abasai babwatire koboko umurubiri yika. Bemono Cyrus. Kolenge kero kuligere no chitariki ibere chichi tetega twasogetire result nga kichikura cha bwatiru county ito ya Kisii ni yere namba isano. Ase Nairobi tangaina Kiambu kabwati na Kurumu Aroche na Kakamega. Arafu tukama kubwati munaba Kisii county. Igenjire kurokinga abasai basokire. Lakini challenge nero Cyrus. Ketoko tana abasai basoke babwati chikura. Inanyote napaka abantu abanene mbaro batira bwate kura. Barali kuru kwa abasai. Iko abasai basokire nandi requesting kura atuma kuru aito kugenda tuko kadi. Ibipande mbira abana baito bagwatite asichi abisi chipande. Mbira sokiwa. No konyora ipande bira abisi lakini goko buli bali kelikiga kwanyora ngeli gutuka lakini kerororo. Iko abasai ndara kura ukwana ngotanga mosoka mwende cyo bisenyo kwa watege pande. Urusige pande kia gororo. Uchobwate kadi. Ninjira mweshimiwa tebringa challenge nero konyora umongi no mugotu usuwenge nakuru uchire usiye itoga iga. Yes. Ate kubwatege ikwende kure inande buya kwatanga agende paka abisi nene. For example munanje ward yane ugetenga wikoto mukurugoti chakiali uminyaka paka Nyamarambe inchebono mune ambassador ya South Mugrango na tabe negete ke wanting ko kubuli onde inchendike gali nyendali mbeka bangina bali nabakaka bali bagenda aralia paka Nyamarambe ali bwatekura abandi baende tago gali nyuma tutarate yawo abisaba batuletere ekiti kiriye kubwati kyosikiye kuchinchi kadi alise konde constituency yana akusiyengima ngo abasaya basoki gwate bo murubiri yo abasaya besokiri abange county ya Kisii county ya Nyamira murubiri yo taraika county ya Nyamira tiankwana ne kyagera ngusi ekero kuli kitaliki ibere county ya Nyamira ni yabwate chikura chiribu chiribu kyanda asitwa bwate chiribu 12 ikonto nyebwete ne chiribu isatu inkingo tebasi Nyamira omubaro olense nande chiambassador jito kurose county ya Nyamira andake mbarabeka umukyoli wokuliya usikuliga lyo murali na lero mbabeka umuntu oyo moyomo uyukuru kuna voter educator uyukuchikutara n'abatuleti clan elders n'abagambi baito aseikiye oyukiye yakabere mbata ebitukubona basoke voter educator no uchikwenda kire kenyuru kire nyumba ekiraba bisa for example bali asege tuo voter number tuleti bakwenda ebinyuru imekukora kuruba abantu bali batakoraki batarabwatekura ikonkora ingiki yakabere amonjo lingu chale kobo anena se county ito ya Nyamira amone county ito ya Kisii. Yesu moncho mo rigereria hunoroje ni gotogendete humurobiri rw'ingambo ya Getembe anene hase togendete kwanira mangana ya basaya na baigo murobiri otuko kare nabo urabe gukuburia muburia gwetira sena mbeyerega bwa se screen yawo nabo igo gotome SMS gwetira sena mbeyo nabo igo swalia as Facebook Getembe TV unenjere yamo yokururi boli asanene ayo nyare ko konyora rijibo. Yes. Ngicha sore umuske sungura. Babwata nikiaba mugendete kubwatira na kwikirani murobiri yeka. Asante sana by the way. Umurobiri yoyo is just for youths. Wada babwata ninaki nabasai tueso akitibeda babwata ni nabasai. Natura babwata. Watu kadi. Waiting for the benefit. You know that people maybe were waiting maybe just for somebody akora tuko kadi kwa sababu teteko wake chikura Sephora was my brother. That's not the case. Understand for this time around there is what we call na bengi unalinga career for people ekere muskenya chari kulivo president. Many people came together for the benefit you will see. And this is the time we have a presidential candidate Dr. Fred Matiang'i kurwase kama kia Jubilee. When you must Matiang'i nyasi kwe teringa no chikuga para. It is because of the numbers chitoko produce unaba kusi.
not nyamira yo kubati n'abagusi at large. So tuko kadi tuliamua n'abasaye tubwate abantu chukura abantu tutwale numbers, that's number 1. And number 2, abagaka baberera obisi because babwate kibasa tutapugati. Yes. Patanya ari kuri obisi. Tutuga tunyakuba obisi through asupporta chukura, because if you remember mwaro Genesis basoka para bagosomba ka parliament bado mbaga katika manganali akarusi GCS na anda garan the same akumurusi kuru o change kuru education omwere uchiaralia asana basayembanya that chance. So that's why we came together to our numbers to service to make the change in the nation. Yesu muske sungura wateno morobirio no kwene kibuna kose numbers yo muske matiango kinatu. Igo morobirio yo nigore asiganga yo kumusira Dr. Fred Matiang'i. Of course, because we know musi karopo chura to president. Ose karopa na mesa. As we go vacation ya. Wenge company Leons. Matiang'i is going to protest for president. You need to support yabagusi. As long as ngora kole kero kwa MCA. Karambwata. Ngora kero kwa MCA. Kerengo campaign ite tenga kero kwa MCA, I have to support the president of the day ulintagete. And of which is Fred Matiang'i. Iko ekule nali ya tuko card as long as ngo chikuwakirwa manyomo sa oyo kongakira gwakira ne bake president. But I will give direction because my brother can give direction ngaki kimoko ngi kure yo kwa MCA ka kingi president ngia era chiko nkonya ebintu kale bibaikire. Kumurobiro yongusi okole. Of course not to see ni gore Kenya ngima. Yes, tuko card abasai is all over the nation. Na ande in fact na kuona because into Matiang'i bora robo president kurugusi, but that's not the case. Na Nairobi tuko card no echa gitani monyorete. Kazarani watu walikotokeza wakaanza ikachaka Nairobi. Why? Because of the change batagete. My brother, I hope also you are living in Kenya, you are living in Gusii, no rotine bintu pire. To realizing aki to isiko tige bintu biga enderega, bado tutaka mahali tuko. Bona the only thing turakore no go change. Onye to ndo change kununsa igorali ndogaraki ntoko nyago. So that's why tumeingia grassroots yoko bwate abantu chukura kwanza. We don't have money to make a say. Kenya ya berenga, if you have money you make a say. But we are realizing that if uko kadi you can make a say. That's why tuko kadi to make a say. Tumanyenga bale watch rest and tuko kadi we can make a difference. Okay. Isu muske nyanga ngichasore. Orubiro jiga orore kadire kokoba gosuko kwenda maminja ne serikali rabis. Yes. Iganga inene no kwene ki mirobili kimugwate. Asante sana seli swali kwa boliki ya. Number 1 abasa batakire bonsi pi bate wekirenga kia murobili yo kwate kura. Monta mai kirenga. Kintu na barai andonse stocha matanga kanisa andonse no social media andonse todo yabantu beto ekirenga yo kwate kura. Elinga ekura number 1 ne right yawo kiweke myaka 18 obo mwaka ekura intu ya kabere ekura nero eliogiri yawo kubwate ekura no bwate eliogiri yawo ngira yoko oranyaro change oburai usobe kubura yobya ende kubwate ekura ne weapon no nyabarai bande bakoranga yae bono ukatokora maendero because on tukora maendero next round tingo choro. So that's the first thing. So intuna barai intura kore inde umurobili oyo obe oro murobili uli successful. Number 1 intuna barai tutakire andonse story yente ke tangani no go sensitize na como presa basabaito babugate chikura egentu kya kabere tutebya basabaito ilisoni yake yo kwatra chikura oso wonke egentu kya gatatu to facilitate abasabaito babugate chikura in any manner even using resources because abasamba rokonyoranga babuga bali kunyara gocha no yepaka town ego DC banyore chifomu chubuchulia ose baike town yana bugo facilitate program eyo endo ko yana bantu baro banyore kibande kya sirete kare tabuga tikibande yo kubate kura ya no murai no to kero facilitate program eyo ino musayo yabugate ku ekura. That's what we need to do. Ninche buno murai for example na nyanga fora kuboli chikura chanya tikuwode inchibe ko manyene na take initiative ye personal ono mna sai ntobegete ebikombe na chimbete ekombe nyate kuwode sege kombe kingebete kyogo wodingimo ekiti gyo kubwate kura no kere every day kekwensonga abantu babwate chikura abasai. Number 2 gwetana na round asamatanga sejikanisa every Saturday nonde kanisa, every Sunday nonde
kanisa ita PG Catholic otebya abantu uje bukwata chikura umutinyi oyo mugima ikintu yuko turasa ibono ngali umwiso turasa be serikali ninda abantu ABC ikintu turabasabe ngilinga ki valente ebintu ebi byoko change chikura bibe angese word bantu mbago travel era bantu mboro bange previous elections ya moyo kalegas Nairobi ono ile nega previous election usanga segeti inda bantu babwa chikurange nanka inde tonyole ura eborobuya. Okay. Asante sana. Yes. Muskimukaya. Ichasule. Yeneke gocha ekenene gocha serikali rabisi. Ke gocha kire asomurubire youth kukadi. Nobeke gocha gocha serikali rabisi. Yakwa boriri andake na ora beke gocha ekiagara psikologile the last 2024 keto about the financial bill. Abasai na ubatinete against the financial bill. They demonstrated, they occupied the parliament, David wanted to occupy State House. Therefore, the youths, the Gen Z, were against the government through the financial bill. Now, where I make a logic, the youths were watching, na wako nyanga naona serikali yanga bono abasaya ba keba bati chikura kujiba go office. What I want to say is this: I would like to encourage abasaya ba ito bamanyeng their rights. Ekiagara even leadership either you come from a rich family, you say poor family background. We as youth, we need to come up and fight for our space in the government. As my brother said, there's a time we are a financial bill when we demonstrated against the financial bill. We expected to see Abasai Bakuba replace some magari. Lakini kiroko liboniga abanta bangi baroro kiroko y'abantu abangi barasa serikali usebe babige tuoro still nabagaka. Therefore egento kina da ngelinga ninyo tenga when baba amoro dinga ingi moyo ukwana alinge kiri mtu ya biruwe serikali kwanyora ngaba mintu serikali yako rikija go kidogo. This time round youth simbaga sokire baenda for demonstration through bako ba led no mheshimiwa Raila Amolo Odinga. This time round Raila Amolo Odinga taka hiyo ikirata hiyo nani atatusaidia ndio sauti yetu kama vijana isikike. Itabidi sisi wote tubuate chikura ikitu kwa chikura chikobe sauti yetu, because this time round I don't expect chikura abantu akare street ngane demonstration wakabuate ikiagara bono demonstration chikoboro ni kupigwa marisasi ku mugu beolsema dute dibantu baitu saba sai baitu jiko kwa masasi maguru lakini ayakoni kale ja youths ebabuate kwa soponge sauti yetu igwe kanase a ballot box. We elect our leaders but tutagete asema tukari moto. That's what I could say. Alafu se wodi animate na unjuka ni sana imechibe mobilize na usensitize abasai baitu bapate chikura ndate ko te abasai baitu bali skalia especially the young people baba they bande bonaiga. Yes. Baramanya umuhimu wo kubate kura abange baba pako yonda kubonga kuganda kubate kura chibesere ngangwa kana. So we need to teach them mama ki ekuro okubwata for free ne kura ne haki yao ekure ne uchiko konya mambi ochoro murayo jo kurwanira igeno na nyore mirimo without ekura ne kibande igobona ayituri mu Kenya bwate kibande number 1 bwate ekura igato chorra barai. Okay. Yesu kimami cha sori tororire haba na siasa bagosana ni numero biro joika ande bagendete gutumika bunenjire yamo yokwene kibuna nko ni bale chikanga cyabo cyo kurige biro nakingane yega murachi konye kwanira Bia Mondo Cyrus aso umuntu gwikenya muriro kerengo tebase initiative yenga we are not even affiliated ntori nyuma yo politician urati umuntu rasoke mnabona basaya baminta abayirule batete kurige biro gibi bagucha batenga we want to support this initiative osoka batuma ogosoka buli tukurujinga mheshimiwa Sungura uchira polling station oyoko abantu bakubata chikura ekina kitogoteba ikumnantu abasaya twasogete ntoli maega yondo gosogotenga wategente igosokora gintu gite ekinege ento tuchina maiso Cyrus ekira otanga ntu zetu bura yubya no bura yubya ngakibogocha amangana tu angoteba 1 term 2 term ena kani abasaya ngabatebiga etogocha gotera lingane ligose 1 term ose 2 term ekira kwa bere kadi kiagara na chiri kuligerali na hote Cyrus nga ekira na atali igabukira ngingi makisi ngima nanyamire kerto gweta atwanyana paka omugaka naro bw'imyaka 40 kero kumbu nale kadi ukubike system kwanyora nga tanya koba ekura
entote diwo bombo chubonde nabaraya usaba baregeti uso muntu utwalire mbe ngakia basa bako register chikura chinyinge achara ndachendo siku yaya nade ntoko token ustuki nchumuna chimwemi saira sikira ngote iko kina chakire saba na chakire yo to register chikura chibe chinyinge eketu chiko chora barai baitu do chora barai barato konye ekina kikire lakini boniga to gukiriwo either murayo le serikali orole ng'ange ndeke ngo chikere ko mibage basa ba register bangi to gukiriwo biko murayo nde bwensi ole kisigeti go so le serikali o plant na nande achiko token yaba abasaya ba irule osiba batiye mangana ya tuko kadi ngokani yayo ekinto gukora yayo chikurete so bonge especially ku C8 ando metekere ngogete kisi county nako ekwenda umurali nako ekwende analysis ngakitwa sogeti chitalikiberenga kusi namba isana ekero waka namba isana si county chonzi pitobwate na sawa yo mwi iko ewiki rande ngosokiro result weka Friday na anto nyoto wachakire chikura chinyinge sana chabwatiro iko mangana ya burayi kubwata na serikali umuntu olegetina tuwata nere ebimbiyo na naro chabande bachake na barawota na tuko kadi abantu balegeti bakonya na tuko kadi ekinege ntugia chake tunabasaya iko batuliye tubabande ngora omuntu arangonye kerako tegari no nakwana nguchini kurusi basiana mbida tegari kurugot chake bakanya marambe orangonye keroko ndengaki egari ngeye beka abantabu bagende nyamarambe bakoleki babwate chikule cyose bachenji lakini taliye gotumeka mune PR ngwakora tengento giteye hai mbia muno ngine muske mwemengi chasoro muske sungura nate no morobiro yega no kwene kibuna gusuguma mureganga yo muske matia nati gote se yazina eyinje kinje na gote tutalengera dia bondi kura sugu kirumu sae kirumu kira gote kirumu ba gote tikadi tikisiyo urabe ke kadi ko ne bega ko yes ina wata ngi lakini urabe ke kadi ko kwanza mara iko mugusyo ntegera tengaki egento ke amana e kadi irabe ko emangana ya one time two time hale to zakire ko yasiri woni ngangi to whatever ko kadi wewe kadi okay tuchikumanya yonsi yesu muske gwar anene umurobiro yega anene buna basa mwesokire no chikone kibuna no chikoreta monjereria anena sokone kina basa yabange ngo chorware mbia ono muradia no patorike TCTV ito tigante venga initiative yengo make a lot of change why I say that ekaroko nyanga ya perform bantu baitomba bata chikad ono twanyore nga tware tire initiative nga tuko kad sa challenge nga kero monta tware kad boko nyora kero monta go akwando leches to download the card yae yani kero monta ta tero kungana so krisko ga na de kad the end of the day igito to chakwa chief kuruga ko abanta bar office batai go deri bachi kento bakanta kora lazima wana ko pasaizi into bakobwera kumye kukorwa kuchiga siabo so enchira bantu bonega ko se youth ba muire gwara na ba embara ba ko anda monaga serikali ya tago chinche bintu buna ba ko chibura batri chikadi asobonge baro renga irasme chinche ne nebo kile kento wo expecting about chakara ga kuchimoto kiende kinsi ke kuchakwa pele ko ba youth ya bange usabantu bange besokiri wanataka kuwa kadi so yes okay yes nyati jengi chasule twarorire basubati bange gusabanga nambare soke asumurubiri yiga utuko kadi jira kiro chikone kibuna omubarongo kinore bonega nimbwate plan ntegete bono gweta nabantu bane timu yari munatore tuchake gweta chichiro gweta togo sensitize abantu tokubatebi obuya bukubwate kadi amangana ekadi guchikokora amanene for instance bichando bagwetera unabone uchumi yabirembe akichumi yeko bengia turu tuko kadi nere password ya ona ina ntetenge nenkore alafu asikira sengweta we can kwane by the way no juzi na renge kisi centro SDA yes kabatebya mangana ayo make sure amekuwa kadi watu wote
rero narenge bumaliba mate gare sakuru kwiko babonjari na bate binjiri lakini apart from that ngento nene nari gukwanera na nyorire abarayimbaro bagoteka advantage ya tuko card. Yes, of course they are encouraging youths babu ate card, lakini ngento baokora ibakugwata une youth isko gari to base kungai nebesa monda ukwa ebesa otaka goteka advantage kugo change kurwa so geto gwake kura uchia sa agochikomo favor erinde akogore kwa mwekadi yago kubwatera. By the way, that thing, in case we get someone trying to hijack that program, ekunegenteka sana. So tege tofuatiria mangana bintu nyengi butembe one tuageta like abara imbaro bateto ba change omonto koruga gochia asao. One e youth risk gali. Omongi no risk omuga ko risk gali. No nyu kwa be involved rese bintu bunebi na gochiko ba affected. Ikari in future kwali ni ruwe right yo gochoro murayo tegete as a polling station yao. E ward yao ne constituency yao. Wano kuchikochorera abantu bali bakonye gochoro murayo riobo in case utake basari eki ucha konyanyora in case muno te to gokonya maze sikuzi system ya chiro online omuntu akurihira so wake kura eki ucha gokonyeka wano nte to gotebi chief chance pichiri isko gari abantu bose bari isko gari bwate kura obe kadi aso wakere kura te go ngai no chibesa chi tokens go change go chiasa asa. Okay. Yesu muske sungurang chasule. Kapisa ebi monyombere isiko gaiga. Una omorobiro yegano chikuri kubune kiama. Morobiro otuko kadi. Yes. Ronda kuboli for example ora so kubune kiama mechano kero. Raro problem nero. It's like umaite it is a movement by the way. It's like Rinda Mwananchi movement. You see the likes of Sifuna they brought Rinda Mwananchi for the benefit of defender abantu kurwase mechande kandet. Sisi tuko kadi ntrai krase nganko wole ekiama. Yero buna gwakwana I don't know. But what we aim is about kubwati abantu chikura. Ekato abwati abantu chikura to akore ayana makwa. But at the moment I think tuko kadi is just a movement which is all over the country. And then na chakita Nairobi tulisindwa hapa Kisii na nitoka nitukwate abantu chikura. The aim is just to increase the numbers, but inga itakuwa kiama. Lakini hawa tenga wana roki rabe kiama maambi. Mana toka so boli chukura. Murai ningo. Murai bi kiama kini ngora. Gonko kwenda na kotai. Na tenga era maambi abere kiama. Bono na wazungura araimuka umate making a party is a simple thing. Abasaiba mwebonsi piga tu mwebona Kenya ngibonde ndara kuboli. If the Genesis will decide that now we have a movement and we want to make this movement a party. Kwa hiyo it can be a party. It's like ritu kwa hiyo tu baada tanga kijani simba bwati kwende lakini you saw what happened in the nation. At the moment itonya kwa nga tuko kadi nkobere ekiama. Tuko kadi is just a movement yuko watu wanachukura at the moment. Yes. But anything can happen, any changes that can happen na Kenya na bewa karaki na bewa koma. Yesu muske nyanga ngijasule. Orobiro yiga ogendere anene asabasa. Lakini kero tokuligeri basai bange bali gwesoki anena so wakachikura. Nakimurachi kweneki kuna basai bange gwesoki bali. Kwa boli swali ya sana nena naliga nyiri swali ya sama tukamake. Ono muchano mungu to muchano ndo munene to wada sabasa baito. Basai baito abange barara lisoni wakire kura. Number 1 ndoda lisoni wakire kura elinga burayo bwakoro kurumega. Bura consider amarengo ya basai. Na woto chora barai ba MCA, mo MP, mo women rep ibiro biri basic no bi obisi. Mo secretary obisi, mo se biro basic. Ko banda ko chora na bagaka. No nye national government, no nye kira musike ruto angweta. Ate serikali yangu. Ya basai, boda amamboga abantu abakaba. Okengira serikali ya Soweto obisi gwaloja abantu aromba ona bukabogo nere miso BCT na baka bonsi babojo bali taire. So what do we mean? Into kukwana kike abarayi kira bacholiwe, they don't take the interest of a youth. So a youth does not see the sense you work ekura kwale ono ngitake tokore na kirego. Number 1 into na barayi into take tokore. Number 1 24 abasai si activity tokokora tuna barai.
Ntuba tumeka kotambuke etaracha. Kira kwa kabana wo kwa tambuke etaracha bayinyoli. Igentu ya kabere. Ntuna unabarai. Esi cho opportunity chiri cha tokire. At least a third of the opportunities. Tigaba saba goriki bayewe. Kugarika basaba ko a third of the opportunities na bango fili balenga na extreme to wake kura murayo to achori usabra to abe ubra to abekireti. Boche boto goriki, boche boto consider boto opportunity che biashara, opportunity che bolemi, opportunity che chigazi, opportunity che chonsi pine che chitale ne dune bionsi. We connection ha kwa bani fovu. Ndikindi yo muiso. Ngeli abasa baito mbatekere na barobu basomigwe obuya bwo gwakachikura. Konyora abantu bande abasa bange konyora nga turanyora gasi enchara. Mundo kora bono aki ono mundo njitiganga kento kenendore lisonio kwa ndokoroki. Kubade kuro senga yo kwageku yowagekura ne yaere mechande me ko yaba sai bale bitu ingake yowageku banyerete baimukiwo chimali oswe wakantu kitwanje kwageku tutebya basai baidunga we kababe part of the promise to what you ko make sure nga county aito ward aito constituency aito ne ense aito ya berenkia wetira sabasa asante yeso muske mu kayangi chasule anene nkikiga habara yabakoro gusabara bisibe banyari rwagwe so mikuru asumurubiri abara yabakobara so bisi ndengi bonaiga basomirenga ibintu bya change ikya this initiative of Tuko Card movement na the same time osomya basai bakubota chikura na bayikumanya umuhimu wakachikura ndo chenga guchimutwa basai bange kwatika amweso bange korra bona kichokora na mwana yuba mapya. It means wana abasai na barabu muti bawaka maybe abasai bamu chikura esenga jiwo chinja the old system. At this time ngagatenga tutagete a new blood in the system. Abara iba bere oborai for more than 20 years. That years. Korukingo kine with the movement in the government. Orobora igetos kegerogetos kegerogetos robero sinu musias poko muntu tiro kama ina rumu. I was surprised even unabona Kenya to what to mwako guru manere youth leader in the country seriously. Iyo korokana so sana asaba sa country to Kenya. Because this movement I want to encourage it. To encourage it and then usabanga abasai tutie mkaso. Tomende chingu kabisa. Ili ndekero mu Kenya musai abariki abwate. Kera abwate kura ndoje ngabe into plan sense yo fundisha umuhimu kuruki. Kiagera gutake kura igo bari bo to akata munje ndimuracha. But that the go tema sana njibuno murai wana abasai what as a team we need come 2027 chukua chiaku different kwa miaka ndeosi waje tupige kura na hasira kabisa esenge njogo kuchora bara yaba waje tokonya mapi okay na ngina yote anga bono ande je kunyari kana unabona ije ande se tuli sub county all those people to what from the sub counties wakujibirogo all the youths initiative ya Tuko Card movement na yo saponye ndi ya kunyari kana tukuje pamoja kila sub county tuapa mune team kitu mune team wanatoka na kanisa toka ndika kanisa mune team to what information to give out as a team to more impact other than kirora ibika because scope team nga tuatara tote osineti kutoka genda aronya kwa ward mambi ngusero we go around I think it will more impact what you want at the end of the day abasa abange babwate chikura kiwa babwate chikura to numbers once you have numbers now when you are contesting for any position in the government I think abasa wegango basaba baligire this time round but they go fight for their own young people to join the government ya bagaka abange in the government ebako ganda baligire bakabamwa nando mugusia gatebanga ensinyo malera bamureta bwati now that tunantoro bunaba tuwasokire tuatere tunamurwani sigisi na botende tuko hapa mbona tuogope kuingia kwa siasa kama uko na kuwate moyo boko jikiro chitokeze ongea na vijana wenzetu tuongee na kina mama pale nje tuongee na kina papa pale nje ndi bamanga 9 kibatu ile school tuasome tonyora masomo this digital live ntubwate na into okugani ntubwate idea te watu elibaga at least ntubwate mix to the government from the start from the county level unobo jumbe kogenderera ntikira sababa ntubete bari school gari once a young person is into politics you know the background
nturali kugasiande nturanya birminti government ntura serve as a civil servant tujikumbole ku role toibe tujiko basera kindly they to charge kulinga based on what money osamana yoko sera to charge munabasaye tubuate kirenga kyoko kombo ensi yetu ya Kenya tubuate kirenga kyoko kombo world yetu. One thing I want to educate our people about the boniga abantu babende government bakumbura kibese umuntu manya kuri sign from a job umuntu akuri sign kurobo nyagitari usinkuru bwalimu and some other things you are singia well paying jobs umwana kugocha nando uja kuliye kirugo turu gotosera n'abasaye anatupatia pesa ndio tumpigie kura inki yaroche ikiaso siasa uja kutie kirugo aitu asia bwata like permanent pensionable atiga kuri musha usire 200 1500 na anda ene gocha akariki achikoliye kirugo. It means umuntu you guys going to safeguard ebintu bya akariki ayibire. For us to end corruption in this country, we have to vote our leaders not based on money, but based on their ideas and their agenda. Abantu bakoriki babuate. I told you work around just because of money, then the corruption in this country kwera. Kochora baraya babese country bakoriki big kwera. At the end of the day, told you about used and dumped every now and every season. Kindly abasaba minto wada chikura na handa akiro monte kura kulingana ne idea bwate na mangana leadership potential irimeae and leadership skills. Lakini muntu kujanga ko sera 200 hii 200 utakula miaka ngapi? Muntu akule 100 kwa mwaka ile kura utakula miaka ngapi? At the end of the day the same MCA kwa hata 100 200 kwa mwaka ile kura ekirogo cha kuja after election yote tuko kana mwaye kwa BC yote itoba koni atakuwa na kuangalia na kumbuka pesa yake alikupatia. At the end of the day the opportunity kutoka usinega asialengo kwa bantu kuchukulikwa. Hiyo nafasi ataiuza to recover kibesi akariki akonde. So I'm trying to tell our people let's avoid kutumika siasa kwa pamune biashara. Wewe bayango kwa hebe yasonga kichukura mambi anji ko ngya ko nyama baga igera abantu bede bakariki mbali ko. Abasa ibaito we want them to get opportunities. We want them to be involved in activities chiko kariki chiko generate some income through being in groups na kwenye barua. Okay. Ngona kinayo sababu mimi ndio round ya ki so wanje ko ino what kura number 1. Number 2 ikakijwa kego tuangalie vizuri tuchague viongozi ambao kesho na wabaga chukua hapa kore baitu. Because what I know, you with your ID and your voting card, you are the boss. Ikirole boss utapo kuteke maambi obekere no ngakire kuranje binamo stingo bo MC. Remember once you have voted for me, I need boss yane nchino mokoli yowegas. Therefore I should respect you as my boss. Therefore what ekura obe boss kira kwa bere boss on dikemero meko on dikemero mo ngokore meremo whereby asintara akorabia you question me because matengo ataki kwa wateka. Okay, thank you. Yesu monchumo rigere honoru chabunigo tugende teno murubiri bingambo ya gatembe anena se tugende kwanira mangana rengeta basaye na baigo muroberio otuko kade tonyo rumutimbo komoke to sejiduka na baigo njigo koretera hekiunga achinsenye abaigo ntogende no murubiri yiga asinchira eyo kiranu nago sabire tuskare. Subscribe as a channel ya Gatembe TV Rero.